Ka kenhun ya lekai football ka jela kan iakhun pyrshah nyngkong iaka services ha ka arpoi terik rempang ha ka Santosh Trophy ba nyo punyo ka banlong ha Itanagar Arunachal Pradesh. Ka Meghalaya ka ba penyakap ha ka grup A kan aireng ru pyrshah iaka Arunachal Pradesh, Goa, Assam, Kerala nalor ka services. Kumban syupen kenmau ha usnem baladam ka Meghalaya ka larung ha ka kerdan jong ka final. Bat mentah ka kentiru kani ka kenhun ka ba arpo arngun ka kermen bakan la ban yalek kai bha. Ya kani ka kenhun la yalam ya ka da uba klain perkhat simli kumu head coach. Kani ka kenhun kalami na jela ha ka khat praterik rempang bat shua bakin mi kala don ka jing ai khuble kit bok kit riang ha ka khanyo terik rempang ha ka jing adon lang usketri ka Meghalaya Football Association uba Sunesh SM ki dkhot jong ka senior cell u coach lembat ki player. Na kaliang uba Sunesh haba ajingkren ula penpau baha kani kekenti kumba prapo persen na ka shispa ki player ki day ki baladan benta bot ka kunhun ka balarung syadu ka final house nam baladam na lor ka to kat ne ki wipat ki samla. Kini ki rang yelek kai ki ban lej aireng ha kani ka lempung ki kentup ya usiwel rembai udara pun talang bat Lionel Darrell remei goalkeeper wan bok lang lingkoi don borlang nongkenri ban skem lang maulong brolington warlarpi over kindness el maulai dawan plilat merdiang bat Lucas Sinkli defender baby Sunday marngar kit bok lang pale Nicholson bina damon lang patau damiki kongstia dawan chua Carlos Chalan Robert Kongjo bat bayai karaswer midfielder Shin Stevenson Soktung Nilson Rembai Shai Borlang Karpan bat Chester Paul Lingdo forward. U player sons imli kum assistant coach Freddy Karpran kum manager bat Lucky Mary Marbanyang kum ka physiotherapist. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center. Publisibun pak sebab em kumang akren menai kita sing ong ba kani kani ka bukser ka poi biang sa final round ngalapan pau ki do nya play ka tim macam sen ka lala ni lekai ba ka ba ni poi do ka final wala ngim sim la job ro dei ka ya lat biang pada sisi ng Meghalaya bakan poi sa final round ti ngaong ki ba unjuk kami ka ki lat ti banyak ban poi sa final round ngong mata ka sin ka tim ka biang ba dia sekelang fit ngadon ke jingkermen ke bakrau bakan ke tim kai penyelek kai bha bakan ko sakmat bat kala ro bakan job in final ka Meghalaya le minta ka dot hapo ka map of India football bro ka kilo ka be Meghalaya tim bakan nyelek kai bha wala kalau ha junior ne o hakani ka de ke to kilo India ro tim ke lek kai bha te ka jing lek kai bha jongka Meghalaya tim haki lumpung ki bapher kawan ra kanam ko buron ni state hi bro ko ite ani sang anum ong ba manda sin ay pressure hadu kata ba ka tim ba baka debit ban kanya lek kai bha nga ong i players ru ha jing lek kai ka don ka job ka don ka lemru mulai abang pet pede ka bong ta tin ka quality ju ki players bi don ki lek kai ti yang ha but they give a good fight kin ai ka jing yakun ka ba itana te ban oban ha ta ka pressure te em ngai nga nginum la ban ong bangin sim ka ta pressure nomor ba nga ngai skam ba ki players ki ban nek mata sa profile ki lek kai bha ka jing bom don ka silong Premier League silong tang we kita de si ba mo
ono ada bahkan pelong ke Shillong Premier League let's say kidon kita ki kedien bagi hidden players mah ni they have a dia pe players ki badan menta ni jit ki players kat kum ka performance ki bakile aku senam baladap bat kat tu kan ningot ngiyo ban up lang ki bam nyele ak Shillong Premier League ki bele kai bah apa ki division tu tang ba khambun hi ki players ki bele nak Shillong Premier League dek tang ita ijing miss te kalong balada jin baladon ke Shillong Premier League kemudian film laban tip laban don tong emerging player ubabit banyele akai tita ita hitin rengan tai kanum dadon ek jeng player ta nomor ngila more or less ngila cover up ngila cover lot baro khai ki players ki babit na box Shillong Premier League tharai ka naka squad ka bamin sam te tharai kumba 80% ni ai tharai ki bamin sam te tang iwe arut tharai ki bala ban lo ki ba arab ni don ki players ki bathmai ki ba yele akai pa ki khawi ka jela ki wan ban khlain mentai ka Meghalaya team te ta jingwan jung ki menta hakani ka team menta khlai ki binti ba kanang ke tim menta nge kumbashi benai si benai hi la long ka tim ni la long well prepared ke kiwan ki player kumban repusan ngod yai ki ba ngi dana ko Shillong pa kidan ki wan baru ban rewot yai kiwan ki player ki ba represent ki club saban na ka state tuni ke ko ki ta ki long ko pushai ke man ba ke Leo Libar ke nang tau Chesterpol kita ki player but ke tim mentau sedang ngi khambiang ban ka Malaysia kala da play try kan don kalang batni ni community ba mentau sedang ni lam long champion ke mentau sedang ngaso Euro Asia itu ka tim na Kilo India ka I've been same ya mentai jungiru ba mentau sedang ni community sia bangin yo champion ka bangi la community lagi bobo senam pa ka Santosh Trophy bangin ra de kami clear kampoi ni poi di first round second round ta tek quarter final de last year ka team la poi do final de mentau senam kalong ba nilai asyong ha buku si nilai perkhat lang pa senior cell ba agini senam ki bal alai bu ni gini ki player ni de tang ki bana Shillong de mentau senam de nilai yo kham ya lek jengmut bah tinggal iyo consult bah begitu ki player ke balik sabar te abangi kontak iki makiru ki long ke jengkemen bagi ong ikwa hi bangen represent state ti ki lawan hi bat wan ke practice bat milala men select iki da kaliang jokata kadon be jengkata normal ba kini ki player ki mio kita ke match practice match game nama ta jengki niru kalong ke jeng kalong ba ngimla hi banong bangin jujiet tang nak we art club ni mentau senam kalong ba kami club football sionru ka senior cell kala ICT lot naman ta kini district ka kalong ba sobit bat namar ba kini district ki klampa inu ki player lain no tang ka pyrshah ka ba arngot ki player bagi lawan ban hakatel naman ta kani FFV te ndai jingbang imla bangin don kita gi match you ndai ngile gi friend match bagi team ki baklan away kalong ba ngile ka ba kani ka provincial president naman ta kani Santosh Trophy boni te bagi supaya asam rifle tinggal ante Malaysia te community ba kumbangi i kapo madan ki komila kai practice ki ka biang ki community kan komdum effect pala di kan kendiat kumba mentang lai pikre umba ajan sima tim kapiang ni banyak compare banyak last ya try player sudah kami buat practice untuk senam dah dua last ni Ars ni sudah finalize ke tim mengenam lah dari di Barut balapai mentang dan dari ke final round kiwan ki tim ki baklan tip lupa kuma first match kedua berka service kedai gawe ke tim ke bala rak pun ya Santosh Trophy last sudah pio gold medal ya ka national games ka football hindi nakaliang jungi kumangi din pikre lai pikre ikermen bingin pois katong kita di kade ba agine bingimdan ka league bingimdan ya ka ki matches ma banyela ka so bingin lek ban ikun ya tournament tangata hindi di nambah dapat ada ngidon ka dik layo ile ka la compare tangga so ka match fitness ikam duna hindi te ni ba coach da ai dan besar di manager itarai hilale kai begini benne ban kre ban menong ready nam taka first match ata aku itu